King. Yeah? Emanyana. Yema pele ribi. O ka se khona o bona ka mo rudie before stream. O ka se khona o bona before stream. Wait for the stream to start and then we will call you, eh? Hakota ngifuna ukubona. Ngoye mina nthamana. Sesikuye me. No, rasala jaya mina nthamana. O to rasija motho ana ditse be gane. He one. Khane ke yena. Inhlokwenzakalani? Khane emanyana mo. Khane manyana iketa pe. Ipoto ingayi. Yanibona bafana sentsokile enhlekezi nokuba. Retofune. Bo. Kancane ringnawa. Retofo. Sakalani ipetela bani? Ke minenhle. Kaminenhle. Ore simanje ngithengile amapiya. Marisa feleja. Thapho wena ngithi khekhe liphi? Ikhekhe? Iphethe njani engana khekhe? Re tlo ireka. Re tlo ireka. Nimphathele nepresent. Ke jamineng thamagala. Awukasaringe nje yabonga bafethu. Yazi the winning fatela ngakhona yabo ifatele big time nje. Uyangithola? Yeah. Yeah. Gerarbo, ema fashion. Relaxan. Ke just stream mkhala. Yeah, relaxan. Stream man. Re streama go YouTube ani yana. No Usentwa man. Mona so rasa jama fashion yo. Ngibona ngizokwaza njengenkomo mfana. Sorry. Uzoba i-birthday cake namhlanje. Birthday meal, yazi birthday meal. Uzoba i-birthday meal. Ka re ke maghalile a o mfentwe. Yeah. Ke mina ntlhake. Kuleka mkhosi wakho. Ngiyangithatha. Angasabi. Sho njaya. Ema fashion. Anye bafethu ne. Sho. Kwele ngani? Nani sure. Ibirthday wonke umuntu ujabulile. So iqede esikolweni principal. Ngatoba ke se mona se kra re amphi back. Khuleka ngebheki ntana bethi kubabhele yona yabo. Phela ibirthday njani engana ama fashionator. Angatholi izinto ey'kahle. Sure. Ipinki color ya. Yancane. Wayirada. Uyangithola? Be fashion. Ma fashion. Lishiku wena. Ukalabana le ma fashion so wena. Style. Wena bo, botsha ba go rwa meraseja. Ke problem ya, wa meraseja. No ro streamer, ani le ro streamer gaeng. Mina ntse re mo kirela presentative. Tsompa ragulu. Style ampe. Bona se tsala brao man. Ke gota stream nna nielo. Bon, uskantunuseja man. Uskantunuseja wafana. How? Skatwa famu. Iwan. Undisputed Barbara Snap and to tell Talamana that that's the champ with the focus to buy. My friend to the streamer knows so Kisho by 10. We will be live on YouTube Skumwa Live. We are featuring my fashion celebrating Minente's birthday. And man for sake man. How? And I'm for a long career I know man. Kawala. And a ratot Amazulina. We're streaming like Emona Unkemisa we mamon. Hey, one man. Pull up, guys. I love you guys. Undisputed. Boom.